Adeshimaima yamamunyina muajo adamuase no nsia ye tosu mienu abo ewo ene ya wada December bosome no ne da etosu edumienu mu ensam no de wobetie bie wo mu bra ye de edane kase ababa somwo ewo Sompa TV so Brekro na betwa de ho de afa Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 no eni se ye Mahama akasa se enema bi ekwoso ma kunkum ene owo etodwa wa afia batuo no wo hwe kwan se mampanyi betimi etu ho na monye sa obeye bibi dia fa ho de ben ena ono so epese ochre ye behwe ne ye de nyina mu nsema ba bedan mo sanso ena Commonwealth Observer Group no wonum so de abasobode ene de amagana efa abatu a yakoto no ena no memenda ne ho na Vice Chancellor ya wono ewo University of Cape Coast mu enso de ya seda ene abasobode ena ede ma Dr. Bawumia ya ni nyina nso emu ensem no ye de eba be so mo ye Felix kwachi ofosuo no ena eye NDC transitional team no oka ho bia wodi animu ye wo mo so ahyase keka nsem bi trese ne ma bi koso ewa bra 9 pp aba pese wo fra adwaso na wo ma ya wo mo ente wonom ho ase ye Fanyoma kenso ne de sobo ebo NDC amanyoko no se ne aba no ho ensunsuaso ne bi ewa mantam bi wo ho ase wo mo hyeda ena wonom ye niema bi editi aye ne nyina no ye beda ne ekire ede amamo akwatia abato mpesua so na chese eje del hopa abato ne nyina mu no ene nachi no na ye hu de ko nanso ne isi no aba bebobo hwan ena edi enkunim ewo ho semra hyebedwani ebusia ensemi afoforo bi eka ho na edi kanditie no ena Sompa chede wonom si en kan show seboa yen na ta one media foundation woni so ade hunu no wobotaye so betimi aboa ama afia no ekwa awie ye bronya brem no obetimi ama makunafo enwisia ne nyanka so enije aboa brabom no faka krabra beka ye de ne ho nyame ya adoma next week ye behwe ne ya chene ma ne nti no nyamfa wo de ma ya emo na wo anwa tina pass adin anase bia tentimates ye begentoma ene ntade wada roma so pesa wo ye wo de ne sika aketo bia nsa eye 0598 559802 0598 559802 edi ebeba eye Blessed Foster na seta one media na Liberty Conference so nyame ya adom December edition no baso nyame ya adom a eda memenda December bosome da etoso aduonu ba ko ya no wa hye no so manhene eto nsafro sebra ne nyina yemfa aseda emom ema okese no na Sompa panyimfo semen kanhwe mu a Sompa TV yadofo ya mota hwe ye nansen bia wo hwe ye ne abeh na achima kotoa obehu se bia nhada maye mesrew ye adwuma pa na sisaye bi ena mpanyimfo ye my channels no wo mode abo mudwumadie mu nti ama anya effect kakra ewo ye channel no so nti no wadaroma ya risk no decoder no na nya new Sompa TV na hwe na bibia enkoyie 21st clinic asiatica expert ena ya de bibre bia nso no mu tu ase omoso boy chidom mizo free drink ne 5G mizano so ekraye mu anono de papa ye ne ma pomoden ma hode wonya bia betimi aboa wo 3A Herbal Center and 3 Eco capsules Coco Master no so epian yen na Express Group so akwento ho nsem nyina da fa bedana na wonto ho na mopama sebe ya bibia bekotote de ama wo ewo wani so ade hu na wo so betimi akyeremu wo amanama hodo nyina so na akodi udwuma abusua bresem no wo ho nsem a esi ase no ye de beba bedan mo nanso ansa na no wadaro makaye ho Facebook ne so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV www.somponline.com semne ye krokra de akogo ntikọ ne kosanem ye wodie efefree mo medi di oheneyre mame akua yeboa esiama bronya obetimi aframa brewati anwumrei me na maje breni adaje ya me de ma no gu nsem ne ho asew ede amma mo afeye nje brena ensem no sane esitie no yentime enfa enan mo ena no memenda ya etwe mu no eyemonimu asem ye nyina da koto sentence o my Ghana ma
Emma mampenyi yakoto abayi ne mamrahye badwafo nso de no ye de kotintim ye na aba beto dwa se ne niema esiko ye no ene ekoko ahodo ya wonum fro maiga na mu omufra brocha man so eba ye no ebi e de abasobode dodo na ene de kwa maganafo na so no ayese brebo bia ya na bodwuma kakra ebata ho wo hwe se ne niema esiko ye wa abato no mu a ne nka ekotote na so no enipa nai bi ewo mu a enam abato no so ama watimi ahwere won kwa sabreka sei woni atiasefo asase so eno enam ampanyi ya yato aba ayi ni mpempen ye John Dramani Mahama wodi atodwa se de ekoso no anhye de ntwe ye wo mu se nigi aba ewo abato ne mu pepepe ye koso na so no pinche bi eba ye eni nipa etua mu ya kyase wo mu soso ati na nanom wonse do na wo hwe ni mu kwan se entwa ye ni nte no mampanyi na danko akufo ado waye mampanyi digya wane ye de aso nti obehwe no amamra no aye adwuma wo abro be ye hwehwemu na wo bia efobo bi ekodema no ewo nipa nan a wonom etoa na nanom wonse do no ho no watimi amamra na winta na nyesa na wanye na 7 January ba na se bia sa na konkon ho de a wonu ye John Dramani Mahama so bepa bedwekuo na wonu matimi aye hwehwemu se be ye nipa bia da afobo bi bekode ama no woni nipa nan ewuo ho no wo betimi amamra no atimi awenta no. The support before, during and after the elections, the technical support, and then also during the election the EU observer mission was one of the biggest, and I think that it helped to create a successful outcome from the election that we held. We are happy about the smooth and successful election we had. Unfortunately, there were a few incidents that have marred it, a few deaths, and it is our intention to investigate, what led to the deaths of those people, and if people are culpable, then they need to pay the price, for what they've done. And so, as soon as things settle, I hope that this government will start to investigate those incidents, but if that does not happen, we will do it as soon as we come into office. Abusiani payete nenkai eye mampanyi ya yato aba no Hero John Dramani Mahama gonja ni de hekronkron ya wote jata homa so prince redie na yetie no ne nsemi todwa wa bra European Union for empanyufo ni bi eni ni di nhyiemu na wono so esiwe de kyereye na abusia ye bwawram abato no nsensemo na yeda soa ewomo sa wodu wani ekyeremu e wo Commonwealth nations na wonom aman bese aduonum ensia 56 countries ena waka wo ho abomu na ne titiriw no bi ene se wonom abreti aban no ebebu wo mo anase obedi wonom so e wotetemre mu no na so mpo no se wonka ho na wo ho fama pa so obetimi aka wo ho a ekwan ebie de ama wonom ko no wo mo esa e wo ko bi a won de wayete se wokode wani en wode hwehwehwehwe amansan ya woni wonum nyina atokese ewokuo ni mu no se beya ne manyina betimi akoso sense wo mbotaye se Commonwealth no eni se obetimi aboa ama amemuo etimi akoso ewo kemamenka bi kwan so emra betimi edidwuma na amama ahodo nso so a wonom so dom wonom no empuntuo etimi akoso ede ama wonom adehye Ghana eto aba na esanse Ghana yehemu biente no ekuo no ede wani kwotwerisi ya wahwene santemo ede bedi yabato no achi na November bosome no ena wonom ewuramu ye kase ya no eyade a aka bese wakyerɛ na kyerɛkyerɛ ansa na wɔmatuo moto ede afi o my Ghana mu hase no wonom de ensamo atodwa wabra wonom bebo ani anase nkwantene hwɛ Ghana abato no so no ni nyina achi na wonom akyerɛ sɛ ne ne mesiko ye ne de abasobode pa na ode ma Ghana fo se wo ha woduo mo hwɛ tension ya na ama ne hom ne so nyina mu a yetimi tintim ye yanhwɛ akomo ama yenti anwoso se ne de aba na yenye sei na yenye sei twema mentwema krabo no yanhwɛ antwini twane ama nkonimdie aye o my Ghana dia eno enam sayo so nte no elections anasa Commonwealth Observer Group no panyi pa ya wodi won mani meba ye kane Botswana mampanyi
when monya for Dr. Maguichi Masisi bra na wo kasa no yen konkotie ensem particularly significant was to acknowledge and applaud the conduct of the elections in Ghana in 2024. Because in terms of the criteria established, they qualify as free, fair, transparent, and decisive. The police in Ghana played an extremely important role of being the referee of law and order, the keeper of the peace without the use of force. And that is normal. The Ghanaian police, throughout our deployment in the 8 regions in Ghana, we found to be informed, alert, on task, friendly, firm, and clearly in charge of the maintenance of. We want to thank them for protecting us and all Ghanaians. We want to thank them for the exhibition of the ideals, the standard ideals of the Commonwealth with respect to those attributes that define the democratic conduct of elections. Awusia nipa wakasa ye kanena na wayama penyi edema Botswana maino na ye kasa ya no wono ena edi Commonwealth Observer Group nanim edi wani chiremu ewo Ghana ha seduma wode wani kotwa wisi ebetimi edi eye abato na chi Dr. Masisi eni ni din ye kwonsem foforo mu na yeda so ewo boano de na anwemu ha na ye grabato no wonsensem no a ena yeda so ejiremu na sani abato no ekoso ema wo so no eni echiri ye eden na batia no ewo ani gu ho ya chase wodi ntwo ewo abato ni mu no na wohwe kandifo ya na osono amanyoko no wokita Frank emudema won meyra Dr. Mahmoud Bawumia abato no echie no na nsunsan so ne guso a eba wakeka niama ba ko bomu etiti bi firi mu hu se da bi sane niama esi ekone de we entwo ena besi akwa ma mintintempa no a ena wodim ni kaba bonten beji akasemu ejina platform tintintin so ela wo kyesa abato no wadanyame ase eda enkofuko ahodo eya amanyoko ne mu mpanyufo ne Ghanafo nyina ase sempo no yeyi ni se franketufo no amanfo gi ni tumu eta nachi se pampi se suku ne ne bage ema ne manyina akoye na abato no ayese kwa na akoye amfama no wontwe ne tentan waje enkogo no atomo ede monu yonsem eto ede mayira John Dramani Mahama na kwanya wo fa so a wo ba bonten ebeji defeat no ede tumu no and the Vice Chancellor Edema University of Cape Coast Professor Johnson Yakubuampon what the abasobodi pa na the ama Dr. Mahmoud Bawumia say we the intense obi wa wanko betwe tintin said the oba bonten bekasa ye entempa so ma bibia to twa ntem no was what the abasobo na edema no na what the same we say to dwa no chese was say yanhwe so de edema amanyomo akandifo se enema bi wo ho ayantwe ne da reso wo se enema hyada nkoye no antempa na no wagye me betimi aboa ama oman na somdwe ne kroye wodo ya yehwehwe no ye nyina yensa etimi aka ewo yeye kwan so Ninsemi Dr. Edetujwa Wabra na University of Ghana first session edema 57th congregation no ya no ewo suapom ho no na ekoso nam sa yoso ntinu suapon no eji abasobode ese wono eni suapon ewo ebibimem ha se no mu a wotimi ekonani mo hwehwemu bia Times Higher University rankings no wonom eye ya wode ba wonom. The peaceful transition of power is a cornerstone of democracy. You are therefore encouraged to actively promote peace in your communities by engaging in dialogue and fostering understanding among different political views. As the Vice President, His Excellency Dr. Mohammed Bawumia acknowledged his defeat gracefully, it exemplifies how political leaders can set the tone for national unity. Let us emulate this spirit by advocating for conciliation and collaboration regardless of our political affiliations. I urge you to be great ambassadors of the University of Cape Coast and also invite you to take in interest in alumni activities. Congratulations again, and may the Almighty God bless.
Ewusia Obinfu Johnson Yakubu Vice Chancellor ya wono University of Cape Coast mu ena yetie no na sene na ebinom nso awie suku na kwankwaja som wode etechre ewo dwumedie ni mu no and I'm sorry your most reverend titles are what parts wono ena UCC bedwako ya wo hwa toto niema so amesuapo no afa ne ntampa efra no wono ena ehwe kyerese titirani wono so etonkra edema wono ma mabeje ntete wi anei woja won kwan amwatimi akobo won bra no ese won fantete ye mapa ya wanya ewosuapo ne mu no enkodi dwuma sebe ya homfaso de no ebe ye bocho ede ama omaika na atu ewiase nyinada. As we step into the world, bring with both opportunities and challenges. It's essential to recognize the vital role you play in shaping the future of your communities and our nation. Yet every challenge holds the potential for innovation, leadership, and meaningful contribution. Your study at the University of Cape Coast has equipped you not only with academic knowledge, but also the ability to think critically, adapt to change, and create solutions. These are the tools that Ewusiani pa wakasa ye wono ene acting chairman edema UCC Governing Council no most reverend titles are what part any ni din ye kwa ensemfo fromo ewusia ye kasa ya na dankwa akufo do mampanyin ene eye bosumi ayaba besimu afefoforo ni mu no ye remu ane de tosonso na memu ofinhia nwotwe ya wo my Ghana de hia ne nsa no ni nyina da akọ awieye na esanse duebo ye bobipo ni mu na ene Ghana fo akwakoto aba esi adwen ahyese ra Dr. Mahama ena womra emeso eyakofre mu na wonta Ghana adwaso entoto enema nte no amamra ni mu no sabai bi eti adwaso na se wo free wo ama eye amanyoko foforo aba beto aso a ye fra BBC transitional team wonom ena eba behwe se beya wo betimi ne abai na wote so ne nkofo no binom etimi edi ahia ene amammu no se de siko ye hyehyeye enkrata sem baby a wode free ye ne baby odi akodro ne nyina no e wose wo ma amanyoko ya eba no ensetimi kan wo ba watimi atoa so e de afri ho na sa ekwo we say NDC mu de no de wo kasa de ama wonom eye Felix kwachi ofosu wono ena enso so wo kyese eniema bi ha dwe kakra wo hwe nuada wono metena sena wo hwehwe nkrata mu kakra wo nhye mu de na wo din kan ye hia ye na wo se ba ko bi a wo hu ya kyese ha dwe ne sase ya ba be mama mu na kwa wie ya MPP fo be fra dwa no so na no ase won ma fifa nkofo bi di ahyehye di brebi ene adwumakuo bi mu a wo kyerese we no ebe ha aban ne pa aban na wo ba no e wo sikasem yenko Yewra Felix kwachi ofosu and some said they will see edema ye no say ena na sitie an issue of last minute recruitments and payments. I'm sure you have heard of various last minute rather irregular recruitments in some ministries, departments and agencies, Bank of Ghana, GRA, the Ministry of Interior and what have you. We need to place on record that these recruitments, especially regarding the time that they are being made, would have severe fiscal implications for the incoming government. For instance, we have picked up information, indeed we've seen documentation relating to efforts to pay over 240 million Ghana cedis to an entity that is supposed to have done some business with the electricity company of Ghana. Now, if this was being paid to IPPs so that they could keep the power on, one perhaps would not have any issue. But it is being paid to an entity whose work, in my view, is not as critical as IPPs. Ebusia Ebra Asebu Kwama Kesia Baton Pesia so fifi mantem wo mra shebedwani ya ene wono ena NDC transition team no womo apane se wonye womo kasamafo Yewra Dr. Felix kwachi ofosu ena yetie no no na yekwo ensemfo from a na yeremo ewodom kese ya empempen wonom ewo mra shebedwafie wompa no dani Yewra afenyo ken wono so edensem bi etuja ekyerese wo hwese ne anema sikoye ewo abatoɔ ne mu a
Mashebedra edieno, ni titru ni se, epoye mantamu dieno, asendi si amanyoko ni sheda, ena wabola selase train wanasi nyase wa wako nasi fie, train abatuo ni sinsan so, sebe ya diye mebibe koye diama wonu wabra, eni kwansa sa ena eye. Na ye rough enyoma kentre se, now NDC for nankasa nim se, sa Eastern region hono, Mashebedra na no mo pra konwani bi wo ho a NDC for ndodo na lucy ena wonom ye kana na bi bola selase acha se wonom ededa na enema ni wase wei anhyeda entwe ye na yese endwom no se eda ni wura no ene ebeti ni ye pa ye nkonkotie sanea osika nsem sifaye. They have actually compiled their results. It's before them, and they are just frustrating the process, delaying the process. They've compiled, they know they've lost. In their own collected figures, they know they've lost. And now they are saying that they cannot find their pink sheet. So they want to rely on the EC pink sheet. When a figure is mentioned, they now go tracing, pretending they don't have the pink sheet. And yet, they have compiled their results. I think that the NDC should stop this. It won't help us. This is not democracy. You know you've lost, but you want to just frustrate the process when they've compiled their own results. When we compiled our results and we knew that the presidential results were not in our favor, we considered. Why would you come here knowing your results, yet you would frustrate the process? Anyway, we have all the world's patience. We believe in due process. We would have patience and wait. And whatever they do, at the end of the day, my respected colleague, Honorable Frank Anodombre, who is their target, will remain victorious. Ebusia efutu abatu pesia somra shebedwani ya brekona dom kese ba no deni ewomra shebedwam yera Alexander Fenyomakin ena yetie no no na ebusia sedi abatu obedwa no epoye mantemu yera Fenyomakin ano dem sase NDC for ne peso mo bobo ne mabie wo ho no na chese senia na suso no from shebedwa ba no eho enkenkan so no na enya emetodwa na so abrewa wo chedwa ya na so oba chedwa ya na osiesie ne ho ejebo ye kasa eja wanya ba bedru and I'm saying your some about so bedwa no panyipa ya wo no ena eyem pesua so ho na se mpotem ho no wotua ano no woden sebo betodwa declare se yura NS kumi ya MPP amanyoko no no ena ejinemu ewo ho no watimi edinkunim ewo akwatia abato mpesua so efa ho ni pinche ne menteme ho ase na ekoso no wanu keka aba ne wieye no na kyese MPP ni no yura NS kumi ena afa na emadodo a wo fa ye seni abato obedwa no mpanyifo ye wo ho ede ne nkenkan so ene ho nsem etu dwa no yenko hwe entie bimra constituency member of parliament. Akotia constituency. NS Kumi had 19,269 votes. Henry Yagomwachi had 17,206 votes. Total valid votes 36,475. Total rejected 294. Total vote cast 36,769. With this, or based on the results so far, based on the results mentioned, and on behalf of the chairperson, I declare NS Kumi as the MP elect for Apatia constituency. Na chese die toja ewo akwatia abatuo no sane esikoye ewo mrashebedwafo no afem no na chese akwa yiri wo hopa mpesua bese miensa eka akwatia ho na chese
ehun sinsanso ne se be ya wode ba beto dwa no ya asem te se wakeka niema bom no na akwakoye ensempi ebiti se suhum nsawam ena afefanti akwa ena no moka akwatiam pesua na yi ena na akeche na so ni nyina mu no empanyifo hweye emo tabli aba no ne nkenka ye ni nyina ne nkeka bom no e de ko eye National Police Training School na wonom etimi kokoleti wo ho na se ne akwatia de na ko ye de National Police Training School ye no wotesa no nkran no na ekowie wo ho ane ensunsuaso ne se de esi ko ye no ya bobi ede amamo no ye koya nim no Ghana aprosifo enso etimi edi dwumaso wa bra National Election Security Task Force ya ye rua Dr. Kufu Dampari tua wano no ni nyina ne se mame ehra owusu abrekuma West abatu mpesua so no ahebedwani no bra na wono meto aba no yade a ne niza pick up bi ka no yiraye na se omo hu ba bi a ka no etimi atu akwa na esanse yewura Dr. Kufu Dampara GP edu dwa se obehwe na abatoɔ no basabasa ye bi ensi ema wo bi nso so agapade bi mfa so nyila ema nkwa enso enhwirente no wabɔmmɔden ama sabre nipa bɛ sedunso ena watimi ama wonsa etimi aka wonom a wɔkyerɛ sɛ ase wonim hu bi ka na yiraye no na ka na yɛka sɛ de wonom nsa aka ya wɔde akɔakɔma niwura yɛnkɔ sɛ ne ensɛm ne mu nkyerɛkyerɛ mu sikɔɔyɛ na ACP Grace Ansa Krofi penyi kwankyerɛfo ya wono enene amansa di nkita ho edema aprosifo no bra na wode ensɛm atudwa afa ehyen ho ensɛm no yenkɔe na yentie ye ne ye bambo ni meku aka no ye kosoa twese bambo eni asude ye koso wo mehimu Nti amaye patrols no alo pa na ya to ye nganti eni mabawa no zuo omo nam manten ni ehwese bibia enkoso eye do hwe na ya etwem ni bi tibia ya basabasabia enti bia enam hyehyɛ bambo nwemeku ye di egu akwan na ye be koso se ye be hwe ebe hyehyɛ ahodoɔ egu akwan ekosi se ye be hye nipa edi etutu asɛm yi nyinaa eye dɔhwɛ no na ye etwem ya sachi nipa mu dunso aka ho ena sabe oka ni nyinaa bo mu a nipa ya hye mu nyinaa ye ɔka ene eduonu miɛnsa na yedimi ye za esa ne hyehyɛ pa ye di egugu akwan mu a ye hwɛ sɛ obia entutu omeya sundwe ase ebiom eye honorable Asla Owusu Ekofo eye 9 December 2024 before bi ekoto share the office ema omuria ne ka na zamria ye kase ko yetimi aya mayensa akaka yi na ma ye kase ye Nissan pickup vehicle saka yi ewo police da suma police for extent Abusia ni okasa ye wono ena process adom no wone amansan edinkita ho edema wonom ACP Grace Ansa Krofi ene ne din na ye koye nimu a na ye wremu afo no Southwest abato mpasua so ewo asante bantem asenom mrahye bedwani ya woto aba ne wie ye no wotimi bo ne din se wono ena edinkonim ewo mu no eyo monyafo Abubakar Sadiq penyi so ede atudwa se wo hwe eniema ekoso ewo abato ni mu a na ebi wo ho a enya ni sokora na enyan eni se tuo krampo toto ye ma dehye bi wo ho a wo ho eka ye nam sayo so nte no wo se bra ya boni din se wo mra na wo metimi enwremu ewo mra hyebedwam enkotwe ye die efempri na dehye aboboa no wonya enko ho de nanso amafo nyina bedi na danse se mpobra na wo mu enya nto aba na wo mu ti opposition no enyuma ahodo ye betimi aboa adehye na brabo no wotokɔ so eyo ye kosi se yato abawi a enkunim aya ne de no nti no enipa be se nan ya abatoɔ ni mu wonam so ama eprekro abededa wo ho ewotua no ewo basabasa ye ekɔ so mpatam ho no watabri sika e de akɔakɔma wonom se be ya won so obetimi e de ahwɛ wo ho kakra kosi se wo ho ebetimi atɔ wonom yeah we na ne to aba no nipa 5 no mbom chi we fe ni no e de ko information
na ba ko ni a the free ti ba ko kan so ase affiliation na ko sa fe wona mtu wana mo and then after I free that me so so many men go have an condition I'm ready to shoot na e da bob shi na mai yeah so all you say before election sama so your phone buy omone NPP candidate na for police commander of Kashe so what did that can send the grade before the election ready the soldier phone order about the nimbo tainti already order maba and I'm pampa omako kuchichia nichia kan for 5 aba ko sabi wa hwe ni kwa ya akwaketo abanti afi no sisi Ebusiansa wo hwe Sompa TV de akoso wo ho no ene enyan abrantie dampa so na ye di tuam se we egu na fum plasta kakraka ene ye de atare so wo munyam ko benkum ko ni fan ya so so ni mu ena onmunyafo Abubakar Sadiq MP elect wo afo no Southwest abato ampesua so watimi akwa nom so emmoa ya watabrisika wode koma wono mama watimi de ahwe won ho na ne kasa no echi ne Paul amegbo wono ene krokra chemichro assembly member ya wono ewo mankran so wono so de na no eto ensem yenko na yenko tie de wose na ni san kan that day no e dey akutu fie for evidence sake so that china be no say e ka se ma e benya kina so minya ndu be bia na start to sounds of gunshot so I realized that the guys were running away but still soldier for no mu da so chase omu tutu for you hear na e bi da form o koso ko tamo bia na se na gunshot no ba enti boy no back say on the form chair because obi antumi nkon because wa we ko bia no usuru so mo tutu but that was later esi sound na focus and I'm say boy no back no de na e mo edi enti min ko pa ambulance min rush ko for no chair the free man can so dan driving to home and boy no free TJC and no omo amakanso na ene ya besra ba na me no kwani na reho because yan to about afo no Southwest Onimonyafo Paul amegbo assembly member edema adehye ya wono mo mankran so abato bia ye ewo hafo no Southwest abato mpesua so ho na ne krokra mu no Papa Adams Moro wono eja edema emrante kwa ya wono so eho aka no emu baako yankonko tia desredie bi nsem a woto ede ama aban no electric town na tutu ko so o mankran so na bullet kan no de ndo to convocation nti na ya de man ya smile ya to na abase baba he afara na problem so o man say kana apolitico esra se munye emwa na munye bimu ekwan fa so ama etutu no ede ekoso nti esra mo a mombo abe ya mwana ya na munye Ebusian ye kwaya nim Sompa TV suni enwumre no nsiabrem kasia no ne etutu ne srani ambassador mawo no ensam no edi adencheche edi afa Sompa 93.1 FM ewa Asante Mantemo Sompa 98.9 ewa Bru Mantemo ya woto de free sunyane ena Sompa 90.7 sukramo ewo nkranza woto de amenipa de dona wonom ewo achichi ni pinche ni titiu bro epoye Mantemo fo ye kwa yanim no na ye remo ewo ye Charles akowa wono ene bro Mantemo kitamudi ebo fotine edema NDC chine bata manyoko no ye rai ede atudwa se enijie na ba ni titu ediama NDC amanyoko no ewo abato kese ya na edo maiga na nim ehunsu insaso eba ye nyina na kwaye wo sebo ediama eye NDC amanyoko no na essence opposition omo nim se wo matena ho ache na so nye se bia wo ba wode eye patapa asem wode kokoti nsem na dem na hye won nsem na wo ye de wo pe na etieti omanfofo ahode ho nsem so na yesese eye o man na japade wo se da bi wonom enso so sa ne ma no so nunti no emrante kwa bi ya wayi wanim se waye NDC achitafo bi ya abato ne sunsanso echie no wonom edim na hye won nsem edi atutu asem no wase wakache omu nyina se wakasetia eni kwan se banesa empo no
wonom de watwe won ho de afiri ho se sa niema eye abonefo sem sa na etie oman na mamra no enya ade a wode won ho ebole mu anase wode won ho edom anu nti no wafre ensentrefo ehyiemu ewo sunyane bra na yero Charles akowia ekasa no sei ene wode tuja na ya sure mo say enkrofo bi be gu hom konta very soon I be make sure say sika bi omodiato resources aba being fertilizer emo any ne keka ho ni nyina no ye be hold omo accountable for that enti ne frame we say ye be snare party for no so emo bi an take advantage of what is going on na onkotun say adwuma bi aso institutions bi aso emo bi an fa ne nsa emran se ne nsam enkotam obi ade transition team no ene omahia omo hwe omo dwuma bi ase a animanimu ya ade bi aban ne be hand over aman no ye be make sure say ye be kwa akoto awie airtime drip machine kura mpo no sesi a make say party for na kwa akonchi bi ewo other region in kwanta sesi a make say agenda 111 auto senya agenda 111 omo nso materials ka kese mienu ya chi nipa for MPP executive and ya chi omo a omo akosi sanema. The point is Ghana abana wie ya na Ghana nko na wie enti said ya no omo nten na ma ye hia o use government car na ya chi no yesi ma MDC abrantie bi anye den enye bi transition team no take inventory omo document omo de beba district assembly ni beja handing over regional minister beja handing over niema bi wo no ma ye ba hwehwe aye hu a Abusia ni okasa ye buru mantam ne mo no ena eyenkita hodie bofotene edema NDC chine bata amanyoko ne yero Charles akowa ene ne din mizo free drink ne 5G beza da so awadwama sokope bi na bronyai ene mankoye enfamodwabo dwumedie biase no wohia bi fise ahwoden ene apomoden ahyemo emase twom fra 0246 270-221 0246-270-221 na yemre obi 21st clinic sciatica express sisi achintini yes awofa oto ase ne kwasi wo namro mu ho no yaw no se ne esitie no eno ene sciatica do 21st clinic 15 branches wasefo ne kyeremu ehwe wasi safa radio nchenwo afa sunyane one no matcha kwano regional hospital first get in share ni mu ene nkranzan so ye ben children's park emiamia ne do so giabei ne frɛ ansa na no ye kai wa hu se eyade massage kɔ ekoso wo machine treatment nso ye dibi ewo ho laboratory ni scan services nyina so ye bi yade bi bre bi ha wo no aba no 0540 311 311 0540 311 311 eya reskane udiko dano nenya Sompa TV esanse ebinumo fresa won sheda enya ne ye ebi de no so twetwese ye adwuma Sompa TV ani da hopa na empanyifo ma ye channel no ena wonum aye sisan kakra won dwumedie mu aba ne sente no ma wonum nim de ewo reskane ho no eme reskane udiko dane ma nenya new Sompa TV hwe na yentimi enya akatuapa ewo mu Sompa chede no so gusu a ekoso odofo emo anwa tinapa tintomates anasa sardine ena wa ya njindi eyame kunafo nwisia ne nyanka ya wasetene mo ye den no ena tara one media foundation afia no ena woma wonom aduane die ema wontoma efra nyanka fiefo no enso ye kwa wonom muente no ye je wo de aka ho ne nyina ye nyanhya ne ne ma na doso eno ti fa ene ma ne bra na ye na wase wo de no betimi aye ne sika wabra wo fa ba we se no wasende de aguso 0598 459802 0598 459802 and now 0241 272990 0241 272990 dear beba eta one media na se blessed foster
Ebuse onyankopon ahoahoa ya dom menumie no ye ho anwuso anwunkra wabra adehye binum etofo metina nanom wonse dodo ye de enka ye kula ye se ne hwan ye da so ti ase December akọ na eba bekwa wie ye de ato yen eno ti the food for thought ene Omahini Ministries atokese Liberty Conference December edition no nyame ya adomu a eda memenda eye wo chinechi ena wotwe 25 December no panonsia ye nyina ye boade mu e wo Jubilee Park na ye de onyankopon aseda chenchenche repima siedu e de akwa no my Thanksgiving Psalm 107 verse 1 and ye yisa etipoi efriye eno ntino Mama Esther se wo ba Minister Kwame Jedu Minister Moses Oke Minister Kwaku Jesse ena Mama Esther Nyameche wonom e ba behu nyuma ma nkronkron asane wo begye anase wo ba ne de aseda ma nyame no na wo gye nhran so ne bambo e de awura afefufuro ni mu bra ne beye enhra 3 ba center si 3 co capsules no sisi yade kokko ni ayam team wode tu asienti no Korona keba dani heba misi apidank ne kwaji ni duduo mu authentic pharmaceutical shop bi emu no so no wonsa beka ne krokron so ato 0546 107 107 0546 107 na express group so akwantu hu nsem nyina dafa bedan no se wo kosua de wa aman bi so anase bia wo kodi dwasa ba pese okobo sese na akotena ho na wodi dwuma usuko hu nsem nyina da obehwe aye de amount ne nkra bata ne do so kuma senka tema East Legon Takra de owo sunya ne tamale ne bibie ni for 0249 000448 na ontime angels abusia yenyina hasenom na yantwimi zo ne bi masese ya bansa no dodo na na akekire ya yede ebeto amoso ewo kase no so yenyina ye tie Sompa Subo imagine wo Ghana ha ene amonone enyansam ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hanu ebi ni baby a gi 21st clinic nkwa wo mu di bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wotimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipedua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nku nuaba ne haban bi tise ko nsuso a abonwono ne dia akeka ho no kra enwenunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder siesi nipedua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ni Harris Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 1514 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agiatum sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afraid me beko me nkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane no anya otu adidi musa no oh
Express Group adornment akwantu ayefo opese oti kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. No am person oti kwan koye ejuma so obetimi de wa ko Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashibi Girl Filling Station. From Omo show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Oh, Mr. Entry, also ya titi mi ben fiepi na so ni yemu nyono da se me cho no hodo amoto ami hunu hwea ebe ye nwanwa Nini ni se what also tamfo hexa capsules any hexa mixture yanu bom kutia also no bia mano anum anka ni what no dada also dro de eno any hexa capsules any hexa mixture also ye kura eto ye funu ene ensunu mu etuma wo ye funu ekeka wa wo de ho a enyi also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye also there compare hexa capsules any hexa mixture nanum bom na ho abeto predibro to a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mansa Anafre 02038228555 Approve about Tanya Wama on more friend for any more flower when you feed me no enka ho Haxa capsules and in a mixture. All Satan for FDA Aji Edwedian Kratui Atom. Afinsiapa. Obo Herbal and Medical Research Center say, Wamamunina Afinsiapa. Dr. Obo say, Obrunya Chedia de Mo Bia. A Chedia Nuni, Ombeso Bia de Ariabasa for Fonase. Nisa anti, a 16 December, the 25th December, Ubetimiako Obo Herbal and Medical Research Center, Tanaya, a war Ghana have Bia, Korisha Winnipedioma on your capre. Which say, free. Into a zebra, non check wakuma, o kidney will liver, new nipedia quack mount. So or share na dio moi, or best summer, wabra one you sikaka sebia. Now was your 30%. Just a unchiasica to 3 days. So ya did also, now a kuan and qua. For Brunya Teddy so, Nako Doctor one chain. Now one saw ya dear, a cow bobo bianso, or bet you with 30%. Sending Sumami BMO, set promotion and now Brunya Teddy. I shall say 16 December, the 21st December. Na ebako so our boy heba branches this way. Kaswa official town or JD restaurant. In Kransa or the Shemain Edra Quine so. Kumase, Oberunu or Adwato Adumenu, Sunyane or Zinko, or immigration center in the Dianumshe. Tetiman or Kente Royal House. Open Chemua Bromi Diesua, Obetimia for War Hebal or number CISO 0549 161 508. Ni 0550 191 514. Afe 0549 385 619. Or War Hebal and Medical Research Center. Bibi Dro Casa. December to remember. Masidani Masidani. Where annual Thanksgiving Liberty Conference. Omani ya wedu watch. Every Onyamena mne so and what the near bebre. Or to start the fresh food for thought this year. Any wumpa Onyamena mne church so. Aje Bibiama was say. Where Jasida Ikatsu Liberty Conference December day.
Ebeye Fanta Bruta. Yes, the Maya Casahun. Yellow free David Enyum. Oha Enerson. Echichemuba. Yenina ye Kruchea Sida. Media Koma Uchidi and Pomwamba say Yado. Ewo Jubilee Park. December Busumen. Nida Etoswa Dionuba. Ayamene Ano Panusia Pepe. Yajum Tifonie. Yamame Esther Nyameche. Moses Oki. Minister Kwaku Jesse. Mama Esther. Minister Kwame Jedu. The resident worshiper. Nasadan. Yebeyi Wanyamia ya Moswesa Niabesia Safia. Medrafo. Utifie Yede. Liberty Conference. When the church walk. Ewa Afie. Nashe. Onyamina Mnaye Yesu. Wabeti Wabronsa. Wabempurono. Amani Dini Kukuni Nenkaka. Akotrada Braka. Wabeti na want to meet Yanika. Ele Nyachiremu Tutuka. Na Wanyamia Hiye Kachiafono. Wanamsa Kwenye Iso. Betsia Yahua Kenyina. Nashani So say. Weye communion wine. Any breaking of bread. Direction. Liberty Conference. December edition. Oh, glory. Hallelujah. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, Enuntino, Yafaso Adawase, Amamo, Ene Chense, Casiano, Yakwaje, Yahomeno, Train Yema, Yasabebium, Sompa TV Sunye, Yetua, and Samno so Ede Amamwa. Now, Yeremu, Ewa Santimantama Seno, Bantima Batuan Pesuaso, near NDC Amanyo Kwoni Dimo, Wojina Yesa, will pray. Now, what's me Remu, Ewa Mrashebe Drem, the Ama one on no. Eniama ankoye anfamano Yera Simon Adai Dapa Ryan so any dombi ya wanum so WMP NDC amanyo kwonimo aya doma boa ama batuo na chi wudu wani chiremu ewo metro mass transit hona ewo hwe niama depo hono de na ekoso hono na etan adan ya bases na bosses ne be se duoso bi wo ho a temachie kakra bi aba ho yankoye na ede asi ho na batuo ne wie ya pe ye twitwa ede aton we ya no oton we ya no oton we wonu ma brewura ho ama ni nyina no the full stop akwa akosi ano. The government property, we are here to protect this institution from sinking. We have to sell the buses because we need this job alive. We need to create job for the youth. That's why we are telling them not to even a boat will leave this premises today, because we have to make sure we inject into this business, create more jobs and then employment for our people. We have around 79 buses they've sold, which was about to be sold as scrap, and then people are about to move it, but we've made sure they are not moving. We've heard that from last night up to this morning, they've moved around 60 buses from these premises. They've sold all no, the 79 is still around. They were yet to be cut as scrap. But then right now, no, what they've sent out already, what they've sold out as scrap is almost 60. Elsia Nyokasa ye parliamentary candidate or Bantima Baton Persuas when this Yamanyo Kone Demo Yera Day and not yet see no. Na ye boy Remu a wakronom abo here. Na a war and na a principal ya no at the effort training school. And to tia suku bakoya san Juma Chre and a wonum echano hono Mrs. Martha Joyce Arthur. What the footwa akwa ediama Ghana mebrun sene Ghana has sent ni we are singing na your global world. And nuntino send ya broche obi free Ghana has sent no more nyuma bese numa 9 no asesa de abon ho so na kola won na bie no wose wo mokwa no mokwa ya adwuma mienu miensa kwana eya na boa won motimi nya won ho ntambo ho no abaga na ha wabaye boga no obedi yeso enunti wo ka che Ghana mabunu se yenso ye betimi aye bi wo ha senom ma ye mfa ye ho ento adwuma ba koso na entimi ensi ye fisa aketua no wanhwa na nkoso ba bia nsemi wodi tudwa wa bra na nesuafo no wonom ababaje ntete ye wie na kwankwaja som wonom ehye de ama wonom nipa babro sahasa eduosia enum 365 students and na wonom ehye graduation de ama wonom ama migina apaso ede nsem we say etudwa Benyansa no adwuma bi dia bobra so we lawyer kro na ubeti so ansa no adwuma bi e de account efu sa unim da ubehia sa emoa no afi me kai se bro bi mitu kwan na me panioma bi e de tukan nipa na o ma me sa no sika na wo geme no na nyaa nanso menya nim de wo ho afi mia metumi de mensa ye no se nipa na me ma na 3000 no de ye adwuma mania metumi de 1000 cedis ekokrom kototo me oma ama de aba be ye adwuma no na me de tukan ama metumi se bi 2000 afen so se nipa no won sa no adwuma ne de
veranda mu kwa utumi ye adwuma obi o utumi fra wo ni fie no aba be ye adwuma de pedicure nails any makeup obetumi afọ obi fie no akwa ya ma na agya wo so adwuma to bo kakra Ewusia ora ire Martha Joyce Arthur wono ena ye principal da efe training school no ano ena ye tie no no enu achi no wonom so a won abegye tete ye wie ya wo kɔ wiase akɔdi dwuma no won so kasa kakra ensem a wɔka ye nie school no ye ba ya boy ye pa me say na me sia as me bem na hu na ni so e bia na atade a sim ya na me tade ajuju me ko say enti me say one of you be bebre if you call so bed man of we are it me for awiem but on sanu juma de wo fie wo you know bi afre wa it me bo ma wo koye no nkankan na man isi me no kran say sanu juma bo aye if you say sanu juma we need to kra na wo nya wo sanu juma na bebe wo bia no betim da koye adwuma Ewusia ye ko ya nim na ya remo won kranza and an importable na covered by for the man knowledge is prime learning center do na friend keep learning center one no mecha kwan ewo US no maba Ghana ha senom ba beboa ama womasuan so atimi atomponte no waba abebo won sese ama watebia ye bia wode eboa enwumasuan agidimde ede ama enkwada no na wono nso ahyebo so obehwe sebe ya nwumasuan mapa ye betimi esi people ama eyamansa nyina nim no Ghana fo ebetimi ni wonom esi akan no wonom ba behwe ede ama Ghana nkwada ya wonom se wo ma Ghana maseni titu ene enkranza ene nempotemo enam sayo sonte no yera opoku do nyina na afre yera Allison wonom ene de ensem wese tudwa wabla na eye biaya wonso wodi dijuma na woboa enwumasua wo ma Ghana maseno no bebi ankwada no ebedi agoro wo hyehye yesisi bi ma wonom a na wo pa ho entoma ede akyerefisa sansa we no fa de a eya na wode kyerɛ ena yewura opoku do nyina eto nanum tuo de kyerɛ sei to see this great reality case from the founder Richmond Opoku Domina and his wife Ellison live in the United States when we are practice. In the US, playgrounds like this are common and they have taken their case to many different kinds of all of these playgrounds in the country. As the learning center started enrolling students in 2023, Alison was convinced the school needed a playground. Her hope was that by building a playground, children in Nkwanza could experience the same joy and learning through play as their kids do in the United States. And Alison's hope has become a reality today. We thank kids around the world and Peace Corps Ghana volunteers for their support and partnership in making this possible. We hope to see the community take advantage of the resources we have here and Ebusia na yeko ekotie ye no ye ropoko do nyina kofar by for the ma Cape learning center no eya umachira kwa wo amanone na nkranza ne importam nso waba bebie bi wo ho a wo ye emwasa no na titire ne ya wo no so beboa ye madwumedie no course no enso agina paso age kasemu yenko ra ne nsema wode tudwa no eni Yena yextra de ha. I'm talking about the teachers. And yet my four akawaha. Maria has said that he say a company. Actually, Papa, I have Papa said before, and he said, I told him you are the car in tomorrow the senior man said. Now, say, we are the Mumma by Nayan Hesui. We are from maintenance culture. So we do say, I don't man say, cry. And you will not say, Mumma, and you come. None of more fellow trust me now to see ya. The day be able to have many at the home, so than about the Baha. Now have one crown that. Abusia ya kwawie ensem no ewon fifi mantamo akwanhia bia sinam so nipa miensa ena atoyem wada watina nanom ewo ensie do ama foforo no binom so no
baby a woda no ano eden na yedua be makwadwo Anderson yen konko tie sane akwanhia ne ho nsem woto ede ma Sompa kasefo in fact an pay Mary ahopa Mary ho aho inde an pay na yenya nte between 6:20 na yenya nte the accident a dey see nti ye fa frɛ yen ho ti e rashi ye ba sinu na ampa o accident a esi ampa mokosi ya inde oye sprinter a ofi kaswa ana yinchire Winneba Junction ena oye another Hyundai Grace ano so office rodro ana yinchire kaswa na ma oye ya inde oye sprinter no or the speed into oye overtaking into no ye overtaking no no hu de car kesi biriba into the bobom inte ena so do bom so a wa woni tia mobesi into oye na adwo no mfa bom ina se oyi so de fa ne se yimfa kwane ye kan be sama sort dem da on yimfa fa ne left suddenly oya Hyundai Grace so ohun de car no aye overtaking nti ofi kwan no the man then ko kwan kaka na odem no on bese no nko unfortunately ena oya sprinter driver na onu ye dam overtaking no na ada hu pupu bi akire nti hu a wo yin accident no so ne ka na wo nti no bebe shia oya Hyundai Grace no wo nyina what we yin bebe sha nti say if you camera to capture no by the over be ha nti on the spot no nipa ku we den ofim oya besia ena oya a craft so rushing what we call oya Winneba Trauma and Specialist Hospital what we call na driver so den ofim na another person so no so e be no den ofim Abusia Winneba Kaswa ekwan no so akwanhia ya esi ewo ho no dansini a wono na ni kwotwewisia ne hwe santem ngode hu de ekọ ni nyina no na bra yedua bema Erica na wotonkra ede ema ye won finfin mant on ne kwotwetwe nkomo no de wonya ye na ode bi abesom ye ne ebegina wese so na ya ma wono ma wo mo so ahwe mo kra ni nyina se abusia no wonom nuema ye nua bi na Nyankopon fa won kran so ensie enfama ye wona we prepra no so no erade enomo a wonom na yare sabasa no won fanto won so na won timi nsanyina wona so biem ye begina ha se nom ne ye de kase ni nyina mu nsem asi ye fa sedama ye rasante ye bo Benedict wono ene semfo panyin akwosua so mu aso dela na na yero mesesa Japan no wono ene tere fidie na chichinchim ne fru madema yensan so ene kuko Veronica Jando Evergreen Mama Boye Mami ya Grace Adepa Adomo Adom na social media handles ni nyina no wutimi ehwe yen etie yen endowment ya buzi ye dasi news crew ye was Sompa 93.1 kase dem kumase afa Sompa 98.9 sunyane 4 ene Sompa 90.7 kranza 4 nyina da ye beda wonom ase ma ye na MC afo nyina ase na Mr David ne ekoba jase sempremon so ye na wonom ase Sompa TV MC hono ene twetwe ena se ototo niema ede ema yen medi do ahene ire ma me ekua yeboa esiama bronya betimi aframa brewati anwumre me na mede ensem no ebesom yentwa ye homra na enkai bonsem kakra ya yensa aka no